Ok, díomh agus fáilte chuig an measúnú breise. Tá gach duine duna an ceacht seo mars gná ceacht é sin ach nuair feicim ar na turthaí má tá turtha níos fearr fáilte go roci se sin I dro de marcna agus muna bhfuil sin níos fearr duine mé dermid ar seachas an duine chaileach as measúnú go dtí seo béormh cinse é seo dhéanamh agus béorm é chomh ar agla go méach barna ann. So look, tá sé fada glóir sa tá just chun rith agus rith leis agus léimteteach. So dréir an alt céim fá míon éilemh níos mó ar brúna óige ó Háilig agus ó Scoileanna, so Mionscrúdú. So bíon éilemh níos mó le feicáil alta hain céim fá é sin. An sin luigh gá bhart ar bith atá deanta chun fios a chur ar taithí na nóig sna brúna óige. So gá rud ar bith atá deanta acu chun an taithí sin a chursús. A dhéanana níos fearr. Cén chuí ar féidir a léirú go éirigh leis na bearta seo. So an sin tá fianais an sin, so chumas seacht ar sin. Luigh gá athrú fisiciúla ar bith sna gnéithe fisiciúla a tháinig ar na brúna óige. An sin cad iad na costas a bheith fi agsúil le hiac imrú óige, so cad iad an tuas. Agus sin céim fá ar bhain an múnseo Ralph Tatnamh as an tréimhse an grúpa sa bhrú óige I Lauterbach gá Mionscrúdú, so bhí sin le rang, I think it's rang ó rang a sé, so blian a hain, rang a seacht bronam, rang seacht blian haine. Agus sin fearna breigach, so it's féidir libh se dul tríd an fearna breigach si féin. So rach me isteach, so. Die Jugendherbergen in Deutschland werden sei Schulklassen und Familien wieder beliebter. So tá mór éilemh nó tá éilemh níos fearr ag teacht iontu ó ranganna ranganna scoile agus cluine. So Jugendherbergen ná den dermid sin brú óige. Statt mit Erbsensuppe und Etagenbetten. So an onid le Erbsensuppe sin anra písanna und Etagenbetten sin lebe Wunk. Lachen die mehr als 600 Häuser zunehmend mit Freizeitangeboten. Tá níos tá na tithe na Häuser níos mó ná 600 dóibh ag ghlacha le gníomhaíochtaí spríúil, Freizeitangeboten, gníomhaíochtaí spríúil fan Kanufahren ó Taschel Kanu oder Klavierspielen, ich schenne am Piano, bis hin zum Umweltprojekten, arás go dtí Tjonskenöv, Timplachte oder Zirkuskursen, Kursi Circus. So, dem gestiegenen Anspruch der Gäste zu entsprechen, wurden die Jugendherbergen modernisiert, die Zimmer verkleinert und fachkräftig aus dem Hotel und Gastbewerber eingestellt. So ein schön chun an éilemh nua a hásamh. Chun an éilemh nuas a hásamh. Die Geistgen an éilemh nua, die Geistgen Ansprüche der Gäste zu entsprechen. Chun an éilemh nua a hásamh das na íana. Rinne siad athnuachán, modernisiert, rinne siad athnuachán ar na brúna. Tá na seomraí, tí tíma verkleinert níos lú, agus níos profisiúnta cosú leis an rud atá na íana óstán agus tithe guest houses an sin gasbewerbe agsúle. Paschelangebote für Schulen sollen den Lehrern künftig das Buchen komplett organisierter Klassenfahrten ermöglichen. So an sin an Pauschelangebote sin na díleachán, so na marga pacáiste. Agus an sin künftig an sin an tauchaí. So cilíonn sé sin ligan dus na marga pacáiste dus na múnseirí an turas ranga, so sin an klassenfahrt, in a umland komplett a agrú organisiert sa tauchaí. So ligan sé dus na múnseirí an turas umland a agrú sa tauchaí. Über 10 Millionen Gäste übernachten letztes Jahr in einem der 77.000 Betten. So haar 10 Millionen Iene wie Schietzen ag fannacht haar ihe am blian Shikacha.
sna 87.000 Labeca. 130.000 mehr als im Jahr zuvor. That's céad trucha míle níos mó ná na blianta roimhe. No, céad trucha níos mó, yeah, ná na blianta roimhe. Investiert wurde im März 42 Bettzimmer mit Duschen und Toiletten. So chuirtean airgid isteach I níos mó seomraí le 2 agus 4 leapa le 4 agus leithreas. Gemütliche Aufenthalt und Tagesräume. So gemütliche Aufenthalt, gemütliche sin compordach agus Aufenthaltsräume sin seomraí kinda liegende ski, so seomraí si. Und Tagungsräume sin seomraí códála. So größere Küchen mit Bistro oder Cafeteria. So kisten níos mó le bistros nó canteens an canteen. So is dóilm tá siad sna chuirsíos faoi sin tuisc na seanlainn agus fós I roinnt brú óige ní bíonn an ce agus an leithreas isteach de cheomar bíon ceann ar an urlár agus caiithú ar roinnt le daoine. So sin an rud táiste go chuirtean airgid isteach sna seomraí sin agus na seomraí si compordach agus seomraí códála. Kisten níos mó agus bistros agus cafés chur fáil. Verstärkt werden die Herbergen auch für Familien mit Kindern geöffnet. So, bei níos mó éile verstärkt, bei der Fall níos mó do clunne nó teilig le páistí. Bei siad ar ruscailt níos mó nó verstärkt geöffnet. Bei siad chur ar fáil níos mó dóibh. Die Preise stiegen danach zur Moderat. So fangen die Preise resunte. Eine Übernachtung mit Frühstück kostet in der preisvertesten Kategorie 20 Euro. So ihe wan le breakfast kostet sé chimpel en nu fangen sé se kind of Kategor 4 Euro. Mit Vollpension sind in den besseren Herbergen 40 Euro zu zahlen. Eine Vollpension sind eine Pension sind lowstehen. So le lowstehen, le glán lowstehen, so sind laba breakfast agus dinner. Sna brune ist fair sind 10 Euro le nach. Mit diesen Einnahmen muss sich der Betrieb einer Jugendherberge tragen. So caithí mit diesen Einnahmen leis na Preisen seo caithí an airgid a fáin siad isteach an Betrieb de Jugendherberge tragen. Caithí sé íoc, caithí an kind of dílacha an díl seo íoc dóibh. So it has to pay for them. So caithí siad airgid a héile as. Die Herberge ist gut eingerichtet und hat ein sehr gutes Programm. So tá sé gra tá ist gut eingerichtet. Tá máise kann ma ann agus tá chlór ma a gin freisin und hat ein sehr gutes Programm. Lobt Lehrer Ralf Müller, deren Müncher Ralf Müller, der gerade mit seiner 7. Klasse tá díreach an sin leis an le range seacht ó Frankfurt sa Brüoige in Lauterbach, im Lauterbach ist. Wir haben einen extra Essraum, den wir den ganzen Tag zum Arbeiten nutzen können. Tá seomra itse breise dúin, atá fáil dúin don lá omláin ó thaobh obair le húsáid nutzen, le húsáid ó thaobh obair de. So sin cosú leis aine a bhí ar an tuair scoile sa roimh agus Sorrento an Uri. Bhí an seomra bia ar fáil dúin don lá eile, so sin rud tá sé grátá an seomra breise ar fáil. Der Herbergsvater vermittelte ein Busunternehmen, mit dem Ausflüge geregelt wurden. So Herbergsvater, dad an Brüoige, so sin ní dad an Brüoige, dad it's an feili, an banistor. So Daigrig sé vermittelte Daigrig sé le Cólachtbus Ausflüge geregelt. So Daigrig sé Cúpla Tourist sa bhreis le Cólachtbus. Jüngste Attraktion des Hauses ist ein altes Circuszelt. So an Attraktion an Tarrant. An Tarrant ist Oige, jüngste an Tarrant ist Oige.
don teach ná an sean Pobl Circus, in dem die Schüler zum Beispiel jonglieren und Clownspielen trainieren können. Leis gur féidir leis na daltaí mar hampla. Lámh clasaíocht, so jonglieren, juggling, lámh clasaíocht agus clownspielen immert nó pleiciocht mar feargrin nó cleachta mar feargrin trainieren a thréinál a dhéanamh. So is féidir le trainál dhéanamh lámh clasaíocht agus mar feargrin. Wir setzen auf Erlebnisprogramme. Now, wir setzen auf, aufsetzen sin bra So brahammer an Erlebnisprogramm an chlorganíomhíochtaí. So brahammer an chlorganíomhíochtaí. So sin an bailach bhfuil til an agad an uadatá sé grá an seo. Brahammer an chlorganíomhíochtaí, sagt Herbergs Vater. Früher waren die Gäste selbst aktiv. Níos luha wie na iene níos gníomhí. Jetzt wollen sie ein Angebot. Nicht Taschtagiri Dielekan Specialte. Das reicht von Skikursen über einen Bauerngarten. So Tensche Shin, Skikursen, Kursiskiale, gut die Bauerngarten. Ich glaube an Firm, no Firm Eibru, no an Gardin Firma. Bis hin zu Kanutouren, Araschke die Tourist-Kanu am Edersee, an Luxo, wo ein ganzer Herberge aus Blockhütten geschaffen wurde. Orte wie Brüoige Umland gente aus Blockhütten aus Chigin Aimed. So wie an Herberge, wie an Brüoige in der Umland gente aus Chigin Aimed, nu log cabins. So sin, so tá na ceistena an sin díobh, cén fágfuil éileh níos mó, luig an chuig chuir siad feabhas cén chuig bhfuil siad ag léirú na bearta sin, gar ahrú physicúil tá gentas na seomraí, tá sa cost an sin, agus an bhain an múnseo Ralph tatna bhas agus cén fágar bhain. So an sin, an Fionnú Breagach. Es gibt Nord 600 níl ach sé céad Jugendherbergen sa German. Lehrcher können da organisieren Klassenfahrten buchen. Is féidir lo na Touristrange a Wuchgal an sin. Kinder- und Jugendherberge sind nicht willkommen, so níl falsche Erpáistís na Jugendherbergen. Die Preise sind stark gestiegen. Tá na Preis na anna tá fána gestiegen Ord ist da. Und die Jugendherbergen in Lauterbuch hat ein altes Zirkusset, tá Sean Pobl Circus ann sa Jugendherberge i Lautenberg. So nuair tá sin deanta brú submit agus sin an ceacht deanta a goibh dinniu. So